Karbi Anglong Autonomous Council CM Rong Hanga Hinpen Nikre Pia Parman Hemalong Kedo Joy Jia Phanse Kachonung Rei Padupon. Kabuli Rong Hanga Rong Atawar Kasalam Japan EM Raju Tisolapan CM Tuliram Rong Hanga Tumapan Kachonung Rei. Bitu Prashadatum Dhanra Chalong Likiti Japan Kabori. Kardom बिन्यादा बेटालंग पनीली समित जिले हंसपी नॉन बेटांग तोनपन अर्जिक था कोरोना के सो कि उनका फेरे में अंगदेंगान नकेले रोकाजक निक्रे फ्लियन मेथांग मेथांग आहेमालंग कचिदो जयजिया फांसी कार्बियांगलंग ऑटोनोमस काउंसिल सीएम तुलिराम रोंहांग আহিनपेन सोलांगदो आरारा तुमाफान कचनेंगरी पादुपन मोनेद अप्रान कर्मोद बम काफेरे में कोरोना के सोपेन कचेपाजक थेकजिया फान जाखोंग निफाय क्रेहिनी आर्नी कार्बियांगलंग ऑटोनोमस काउंसिल सीएम तुलिराम रोंहांग আহিनपेन निक्रे फ्लिया फारमान हेम के दोजयजी अफान माते होम क्वारंटाइन के दोजिया फांसी सोलांगदो आरारा तुमाफान कचनेंगरी पादुपन कार्बियांगलंग आरात के दोआन फानिली कचनेंगरी जिया बांकेला पुहिनो हम भांगा सोंग के दोआन अपन कार्बियांगलंग आरात के दोआन तुम फाना कचनेंगरी जिया बांकेला पुहिनो जे हेमालुदो पेन दोजोय पेन निक्रे प्लियान हेमालुदो पेन बारबिपिन पेन योंसी दु उनलो पुलोंगते इलेtum lasawur pen jok ikpo la pen lasawur pen kape pangdang di dia phan ke iletum je chupihilo nang po ingrup kep ba ke iletum chupihilo nang po la pen kai ke tame inokan ing holong iletum Cikuviar nang po lalu pulang til itum na soke supen jog wegji alang li hin pen kachoning ripona tengke arniwang si inut pen inut corona ke so kachiun bom laki phere memi ang dengan si nang le roklo lasi hem ke dojoy pen anpar ke bangso ke so pen chepa jog ne lopu bangso ke so avur akrem pen kachepa jog jia phan mate kapang danglong le der jia phan ki hem dojoy nang po lapen ingrup kep an bak ke do chepa helo nang po anparta un polote kai ke tame ingho lapen inukan chi de phet nang po pusi kachoning ri padupon in Karbianglong we have seen recent increase in the number of community transmission of COVID-19. Therefore, I appeal to every person to observe a 14 days self-quarantine to contain the further spread of the virus. Keep the strict social distance wherever you are. Together, let us fight this pandemic, and I am sure we can overcome it. Thank you. News report Sarjup Kathar Karbianglong Live. Kachoning ri ateng nang papleng pilo pulote kiwang jilang arnianta kedamtang arnia son thak thakse paribartan asor karalong ansose kachirap chito pidon jipusi kabuli ronghang pen nichi doi dakaradatum kachoning ri padupon Korkandhi constituency kaparlo bong et bepen jengrong pia dakachiling kabuli ronghang arong kilometer hini sose atowar lapen nichi doi dakpen kabuli ronghang arong along an kedu teke langchun LP school kache tokatowar nang selam pisirak nang jipusi kabuli ronghang pen nichi doi dakaradatum hadak MAC EM Raju Tiso Jasemet Karbianglong Autonomous Council kechari ponbom kangtangkring ACM Tuliram ronghang atumapan kachonengri padupon Lapusona por hot pherangkia thengno hada ka radatum nanga chithano na tengke to war ka heno parpe ka jok jasemet ke barla por hot kisu kione ka che ponje phan 108 ka chohang anta bangone datiti lason si loka chardi osumar school ke dam ke bangsitame penang an kisung ke boypen chichak nanglo কাৰ্বিআংলং জিলা পৰিষদ গঠন হোৱাৰ পৰাই তেনেকৈ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি আছে গতিকে চৰকাৰ কৰ্তৃপক্ষই অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই ৰাস্তাটো যাতে মেৰামতি কৰি দিয়ে আৰু আমাৰ কণ শিশুসকল স্কুলৰ অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা দেখা পাইছোঁ ইয়াত মানুহ খোজ কাঢ়িবলৈ বৰ অসুবিধা আৰু গাড়ী মটৰ অহাও অসুবিধা 108 মাতিলেও ৰাস্তা বেয়া বুলি নাহে গতিকে আমাৰ
চৰকাৰৰ দায়িত্বত থকা বিষয়ববীয়াসকলক অতি শীঘ্ৰে এই ৰাস্তাটো যাতে নিৰ্মাণ কৰি দিব বাবে আমি সকলো ৰাইজে একত্ৰিত হৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। Bangso alam apothak arpu kedo atumaphan aphong kachoneng ri padolo bonta pini arnianta ardi nangki pipede rajok lapusi dokhang jangno lasi kanghon kajin sopen bang kaprek habar mate kaprek arong along towar kasalam kapang jang piason thotsi nilitum arong atowarta nang salam piserak tha jongsi rat kachoneng ri ateng nang papleng pilo pulote kibang jilang arnianta kedamtang arnia son thak thaksi paribartan asorkar along ansose kacherak chito pidon chipusi kabudi ronghang pen nichi doi dakaradatung kachoneng ri padupon Nili tu mana halau suhut ta pupik lo, EMCM tu mana tu pulau sitame halau suhut pen nili tu long dun de, hadak berong pen jeng rong pi direct 2 kilometer lah situ je, lah sotoa, prabjin pen ambonai pitha posini tu, EM tu hanta cuhang dun lo, SDC ta nang pipe SDC uta nang pi, Kongres uta nang pi, lah non BJP sorkar ta nili tu mana ni sielom ta kiri dun lo, kedam tang Pia ciklu ki ciklu lom ni la so ciklu lom tani tum hang dam lo ta halu suta ni tum han oh longpo pu non ta ke nang lele masih non ni tum la non bari khau son so ni tum ke chalap sik sak dang lo la si ni tum rara tum mangke la si na non prabjin me la so sarkar non do bong sarkar tum nang bonai pi person ni tum rat tum ta ko ning samya dong muka pensem singiti parbiang long lai Nili tum korte bangpli kache thak along le nili kache long nangji along le chelong lote choklo pusi Dhanraj Prasad ahin pen kachoneng ripon Bokajan Police Station angkang Amrajan Biosia dongalong kedo Amekar Shankara Prasad asomar bangpli do Laki Bitu Prasad Dhanraj Prasad Jugender Prasad lapen Ramesh Prasad atum henlo Apo Shankara Prasad kacheboy pijayajok Amrajan Biosia dongalong kedo kotha pho along le korte bangpli chethakse inut along kotha ECC ra lusa pho chebaklo halapu akleng Bitu Prasad bang Dhanraj Prasad phan kepek tang along leta bidi kanglem klempen inut banghini akerap chensi klemtap klemprupen non ke kacherai dejia phansi saikedeng loklo bangsolam keramtang ningkan surihini rakrehini phaikoni achiklo ni phai phlima lompenno bangso along le alam kikido lapen non puta do bomlang bangso along le alam ki aputhak ahok pet akang sai kilong jia phanpura Bokajan SDO Civil Dilip Terang along chikidam se kapang sai don toya phan chuning ridamlo SDO Civil ahin benta pangsam don se hin chedon sarlo lasoteng se long leta chithak noi pusi pangsam dono bonta Bitu Prasad lapen asopo Sanjay Prasad atumabang alam arjudedet si non puta long le bang pekpe detlo laso long le kangsai kilong jia phanpura puthot Dhanraj bang SGB atuma phanta chophalo laso hot SGB Johnson Lakra SGB Bahadur Thappa Jurbel Malar lapen putu Rajbongse atum chetongdon lapuan chingwai dera phita RJC puthot Bokajan Police Station along lamhoi pidamlo bonta joy pen putu Rajbongse bang palam sodam pen pini arnianta ahok akang sai long le detlo Lasya jara bidi pen sitami kelong nangji along le chelong lote choklo pusi Dhanraj Prasad bang mingje bangso long le puthak non malom Bitu Prasad atum Dipu Revenue asai hemalong damsi chita bohi along pen amen anta ke than labji asai claim bombo lasi revenue asai ke claim ke theki ding atum ta lahai langdo nangji puta Dhanraj Prasad hin pen kachoneng ri padupon हम सब थाना पे भी दिया था फर्स्ट में फर्स्ट के बाद में सिविल स्टोर के पास भी दिया था सिविल स्टोर लिख के दिया थाना में वो थाना वालों बाद में कोई अप्लाई नहीं दिए हम गया उनका पास तो पूछे हैं तो बोले कि कहाँ कागज़ भेजना है वहाँ हम भेज देंगे यही बोले और हमको छोड़ दिए अब SDO सिविल ऑफिस में नहीं साहब वहाँ तो नहीं जा पाया कागज़ गया नहीं गया तो क्या पता लगा अभी थाना आपका केस नहीं ले रहा है नहीं लिया साहब अब तो कोई रुकावट भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ घर बन के उसका रेडी हो गया अभी आप सरकार से क्या अनुरोध करेगा अब सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारा हिसाब दिला देने से ही ठीक रहेगा साहब Bokajan Pananan Terang Karbi Anglong Live Pinyada berta ke lapon sekang tonik lo do me thak me kardom